سلاوريز بينرين هيجاج واشنطن بايتخت از بخير هاتنا ودكم دخلك كنوج برنامه حفترنگ بخملو رنگ هنري ام درباسي بخچه چاندو هنري ببن و دس به برنامه خو بکن هرما سرحدي یاگو ته ناسکرن وکو کانیا دنگبیجیا کردی تا روجا ایرو اف هنر لگشه و بدهان دنگبیش شوپا شاکرو شروی برو گربیتی خاجو گرتنه و وی هنری بردوام دکن وکه دنگبیج بروان آردل که وی جنیزیک و ناز بکن در راپورتا پیامنیری ما عارف اصلانده. هرما سرحده وک کانیا دنگبیجان تی بناف کرن. جبر کو دنگبیجن مینا شاکیرو کراپت خاچو درویش سرحدی دنگبیج گازین و شروع برو جوی دوری درکتنه و وان میراته که دولمن لپی خواهیشتنه. دنگبیج باور اردل جی شوبتار وی میراته قدیمه و او جی مینا گلک دنگبیجان بسای مالباتا خواه هجد زاروکاتی دا علاقه نشانی دنگبیجی دایه. و قاو از کلامکی دویجم او کلاما از ازبر بکم او کلاما معناوی از بزنم او دکور روح و بدن من از بر روح و بدن خو بتکمنا و نوا وی کلامی وک من فیلمه که برچاوی من در باز ده به جبر ویجی یعنی او جدید او تاثیر روحیتا وی کلامی دکور دنگی مرود از جبر خیلی مالوامه خوگلی برا خودرا نمین بلمیم Ardil huner wek parçek jiyana xwe dîtiye û di vî warîda tim hewildanên wî çêbûne. Wî ji bo ku diwarê muzîkê de pispor bibe û pêşiya nifşên nû ronî bike li zanîngeha yüzüncûla Wanê beşa mamostatiya muzîkê qedandiye û ew niha perwerdeya muzîkê dide zarokan. Babam mijma da strand got. Ya bejim babamın dengbejekî herkî navdar buna ama ew ji gorê xwe deng xweş bû, dengê wî jî xweş bû. Min ez bawer kim tesîra wî ser min çêbû. Yani bejim mamosteyê min yekemîn babê min e. Ardil dibêje ku tim dengbêjî bo wanbûyê çavkaniya edebiyata devkî û dîrokê. Ev 1000 sal, 1000 sal çi gotine bavkalên me bi dengî gotine hatiye heta vê rojê yani. Ji ber wê jî boyê min gelekî taybet e dengbêjî. Ez ê rava bîrot bala xwe me qeymestê zî swarê seneme xurtê denan nena. Dengbêj Ardil got ku çand û hunera Kurdî ew qas dewlemend e ku li ser çand û hunera gelên cîran jî tesîr kiriye. Wî got ku di vê nifşên nû zêdetir li çanda xwe xwayî derbikevin û jê sûd wergirin. 10,000 stran hê em negihîşne wan strana. Çiqa destê me tê em yelpeza xwe ha berfireh bikin bigihîjne wan strana. Bigihîjne çîrokê xwe ku pêşe roja me jî berfireh be em jî li gor milletê dunyayê bejin em jî hene, em jî serxwe, ev çanda me ye, ev hunera me ye, ev edebiyata me ye, em jî milletek. Li gor zanyariyan Kurdî yek ji zimanê herî kevnaniyê roşilata navîn e. Lê ji ber bê statûya zimanê Kurdî bi taybet li Tirkiye dibin xetereyê de ye. Xemxwarên zimanê Kurdî yên mîna dengbêj Ardil bawer dikin ku ziman di herî zêde bi çand û hunerê belav bibe û were jiyandin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. بینرین هیجا هنرمند لیستکوان سینما درهینر و نویسکار شیروان حاجی یک جوان هنرمند کرد گو کاری بو به خباتین خو جه خود ناف سینما ناونتوی ده بگره و خو بده پیش به تایبتی درولاوی یا سرکی ده ده فیلم آلی دن جهویه گو خلاتا هرچی زیوی یه فستیوالا برلینه ستندبو جه باجاری رمیلان تا هلسنکی شیروان چیروکا هنرمندکی سرکفتی نشان داده. او میوان ده فستیوالا کان یا وی سالی 2022 دبو نها بریکا سکایب شیروان میوان برنامه حفترنگه. هنرمند و در هنر شیروان حاجی گلک سپاس بو بشتاری بوناته برنامه حفترنگ. سپاس. شیروان گلک سپاس بو بشتاری بوناتش ام تشوپینن چالاکیته
ده في ساله میوان بو لفستیوالا کان یا سینما یا ناسکری لفرنسا اجا مخواست گو ام برنامج ده دست پی بکن چوناته جبو چبو بشتاری بوناته و وکی دنیجی فستیوال چاوا بو دنریناته پشتی راوستاندنه که جبر ویروسا کرونا گو گلک چالاکی سکنی بون تا چاوا دید؟ اول سپاس بوتا كاك خمان ودم باش بو بنارة هجاجي وأز إيصال أم درباسي فستيفالا كان بون بفيلمك كيرا بروجيكتك مهبو فيلمك سويدية درهنر سويدية أزوك الاستقفان شون بفيلمي دي وفيلمي مد يعني مسابقة رسمي دبو مين كومبيتيشن ام شون قالك فيلم مزندر ام درباس بون و كابك خوش بو يعني يصل تدي وقت جو فيروس كورونا بير تعدل الاندستريا كر و قالك فيستيفال كاري خو سكناندن جبر فيستيفال او فيستيفال هاتي عالم درن كيف اخذك بالبروجكت اي شكرين اي مثلا تاع 10 ساله يا 5 ساله يا 4 ساله يا 2 ساله تاني جا كيف اخذ بدكن وري عالم الدن وري سوق الدن افشن صال بو مخابن كسينه قاري بو براستيش بك يعني جسب اواكي قالك طنق هات بريخستن بس ايصال وقوتي جادن نولوجيان بيت هات وخوش بو يعني وك صالي بري بله شروان کسکی چالاکه یعنی تجربات وقتی گمرت شوپینه من دسپیک جیگوت تج باجارو کی رمیلان حتانی فنلندا تقاس تجربه درباس کریه و تبخندن درباسی ام بیجن جهانا سینما بویه هم نویسکاره هم لیستگوانه هم درهینره کلک کارا دکه و تبشتاری گلک فیلما بوی راستی اف تجربات جبوت ام بیجن چاوا تکاری بو هم خواتی ده دیار بکه خو بدخوانی کرن کسکی جروجلات ناویناتی نهات الفنلندا ده کسکی ناسکری تکار دکه لسوید لفیلمین بیانیه گرز بیجم چاوا تکاری بو یعنی اوج کویدتی ج کداته بتته یان جی ام بیجن درفت لوی ده بیترن ریل پیشاته وکرن گو تکار به گاوی خو باویجه عول از تخوازم تشكيولو راست بكم از جديركي مع بله الديركي خدي دامه و اجور جيانا خو نيفي جيانا خو حيا وكيرو من الوردر باسكر راستي من الديركي در باسكر شيروكي ايمي روجافا وجيانا ور يعني منانه تنور جي خواري وماستي قنداجي خواري وجاي تشولاش انا اسكرش دورا شوم نجي از شوم شامي من الشامي مخندنا خكر وك الاستقبال ل معهدا تياتر الشامي ومن ور حكي خارج كرلي براستي مديت هين ويشاغي مديت او يعني وكوتين باني في كاري لور پر نمزبو جام از جبوه كيز در كتم هات فنلندا اوجي طبعا وتشيروكا كدريج انا بلكي نوختوي از هاتم فنلندا مخوست از الفر تشكي شخور فير ببم بلكي سكارب مروكي بقرم يعني جيت تشكيل فربكم والفرما عم دور شوم من لندن خوند ودورا ماجستير الكامبريدج شكل مثلا يعني كارجي وشانسجي يعني لي وك كي بدو وقتا مرو تشخا مرو كاربك تشخا شانسي مرو جي بلنتردب مستردب اجازه نكارم بيجم تشي مثلا از كاري خودكم از چما ولود برسم بله شیروان چما زی پرسیدکم اجبر گو دوربون گلک خلکنه
وقتی گوجولاتی خو جی خو دردکوین درن جی کی دن ناف کلتور بدن گلک جوانا بهره خو بیجن خبات وان داد کوی یان جی دور دکوین بجاره کی بری جیانا وان تی گوهرتن ایت ته او کارا بردوام کر ته نه گوهرت تل پیش کت و تقابني بيشتر آويتن السرولو إجبر فيها ويم أف برساكر مگو خص قوم ناز بكن يعني چاوا تقاريبو أفريا بقرة تبرنده تدريا هنري بردوام بكه هم در هنري هم جي لاستقواني مثلا اوجي يعني برسك بر باشي وبر زحمت مرو برسبي بديش بر هر انسان كي رياوي جداي نو كريا كسيدن و لهر يعني افريا هاني مرو مثلا تبي الاستقواني يان در هنري دواري سينما ده الهر دري كارك زحمته وزحمتي وي اون جبر مثلا كارت او كارت سبيرا بساعات حشت حياه شار وت داويا مهيت بريخو بستينه وت فاتوره خو بده شكل خبك أبايا كارك برز حمت جبر يان سالة جارة كيتي يان 10 سالة جارة كيتي لقابا هات قرك بروجر حاضر بك قال لك خوش بو قال لك سباس جارك دني هنرمن در هنر شيروان حاجي بو في درفتي تبو ميفاني برنامج حفترنك لی آمده دیاربکری سترانبیجا اپرا یا کرد پروین چاکار کنسرتک لدارخست گو به شیوازا اپرا هن سترانین کردی پیشکش کر و دل خلکیجی به شاد کر خدیجا فرقین لکنسرتی بو و خست گو بشکی جوی کنسرتی بمره باروکن يا ربي از مدرك اجتد خوازم مدرك خيري بدواية مثلا كونسر أخو بكر أو دواية كي يا ازديان بو يعني مدخواست از وكي چاوا ببيجم وكي جوتا أو تشيديكي أو ويست أوست ديوان مثلا أو هلبستين وان هنا مثلا از جي دخازم وكي روشلات و روجاوا وكي أم از تابلي هفدكم ريبرتوار أخوة و يعني هفدينم يعني جبو دياربكر بو او دعايكي قالكي خوش بو يعني مدخواست وكي از دخازم دولتكي دخازم از زمانكي دخازم از ايمانكي عقلكي دخازم از دخازم فهم بكم يعني از هر تشتاج خودرا يعني جي خود دخازم او تشتكي مدخواست يعني از دسبك از بدعايه اتمسفرك gelek خوش بو جبو من يعني حستك gelek خوش بو يعني دماكو از خلكي خو يعني تماشوان خو مدي از geleki كلجان بوم كلجان كتم بانرجيا وان از لسر صحنه دبوم ألبوم من نوبو أري أو سينجلا يعني سينجلا من يا بيشيبو يا بشترا ما أرمني كيجي تشكربو وما هي از باورم و زازاكي جي ودر كبه أو ألبوم قال كي تايبته سر ألبوم من ده أسوري جهية سترانكي أسوري سترانكي زازاكي كورمانجي يعني وكي شو بيجم دناوبرا دو تشماندا ناوي يبون بريت اوف نهرين
نهرين دناوبرا توچامين دا يعني ميزوبوتاميا كردستان جبالكو ما بوسا يعني ما ليكر لی دورا گرمیان کومکه جی گنجان شانویا بناوی تاری کلور نابه پیشکش کرن گو بو جارا یکی بو درکتن پیشبری تماشوانا دلشاد انور لوی شانوی آماده بو و بوم او راپورت درباری وی کومیده آماده کریه. یەکەم ئەزموونی هونەری کۆمەڵێک گەنجی گەرمیانیە. ئەم گەنجانە ماوەی مانگێکە سەرقاڵی پرۆڤن و دوجار شانۆی تاریکی کلۆرنابیان بەرهەم هێنا و نمایشیان کرد. کام شانۆیە کێشمە لە نێوان ئینسانەکانە ئینسان چۆن ئەکەوێتە دوو دیوەوە کە دوو دیوی باش و خراپە یاکە دوو دیوی دەرونیەوە کە دوجار ئەم ئینسانە چۆن بڕیارەدا ئەیەوێت چی بکە پەیامی چییە چۆنەوێ خۆی ڕزگەرکە لەم کێشانە و ئیشەکە ئێمە تعبیرە لە تاریکی ناخی ئینسان ئەم تاریکیە چۆن تەفسیرەکە لە نێوان بینەرەوە لە نێوان خەڵکەوە ئەمە قسە زۆر هەڵەگرێ بەڵام ئەوە ئێمە گرنگە بەلامانەوە پەیامێکە کە بینێرین بۆ هەموو بینەران هەموو ئەو کەسانی کە دێن سەر نمایشەکەکەن بۆ ئەوەی خوانی تیابینەوە لە کێشمەکان دەستخانە سەر خاڵە لاوازەکانیان و ڕزگاریان بێ. شانۆی تاریکی کلۆر نابێت ناوەڕۆکەکەی باسی کێشمە دەرونیەکانی نێوناخی مرۆڤ دەکات. ئەوان دەیانەوێت گرفتە دەرونیەکان لە ڕێگەی هونەرەوە بکەنە پەیام و بگەێنن. ئەم ئیشێکی سایکۆلۆژیە هەرچەند لە هەموو شوێنان پێشوازی لێ ناکرێت بەوەی ئیشێکی دەرونیە ئێمە توانیمانە بە کولفێکی کەم ئیشێکی ئاوا گەورە بکەین لە شاری کەلارە هیواداری میتوانین لە تەواوی شارەکانە ئەم ئیشە نمایش بکەین و چاوەڕوانی پێشوازی ئەو خەڵکاکەین و ئێمەش ئیشەکەمان بۆ خزمەتە هیوادارم چێ خۆی بگرێت و سەرنج و ڕای خەڵک بۆ ئێمە زۆر گرنگە بۆی بتوانین بەردەوامیمان هەبێت. ژمارەیەک هونەردۆست بۆ بینینی یەکەم کاری گەنجە هونەردۆستەکان ڕویان لە هۆڵی هونەری کەلار کرد. ئەوەی ئێمە کردومانە تەنیا ئەوەیە کە لایەنێکی دەرونی مرۆڤ یەکێک لە نەخۆشە دەرونیەکان یان لایەنێکی داری کۆمەلگا بەیانەکەین لە ڕێگەی شانۆوە کە یەکێکە لە ژانرە گرنگەکانی ژیان و هونەر ئەوەی کردومانە هەڵبەتە هەمووی لەبەر خاتری شارەکە و خەڵکی شارەکە بۆ بە تایبەتی کەلار زۆرێک لەو گەنجە هونەردۆستانەی دەست بۆ کاری هونەری دەبن هیچ لایەنێکی فەرمی هاوکار و دەستگیرۆییان ناکات. بەڵکویان لەسەر ئەرکی خۆیان یان هونەردۆستان هاوکاریان دەبن. دڵشادەنوارە دەنگی ئەمریکا گەرمیان. بینەرین هێجا هەر لە هەرێما کوردستانی بینن و دچن باژارێ ئاکرێ گۆپر ناسکریە بە دەنگ بێژین خوێ و ڕز و دەحلین خوێ یên زەنگین. Rezê mîrî yek ji wan rezaya gopir stran li ser hatine gotin weke cihekî ji bo evînê. Ka vî rezî ji nêzik ve naz bikin di raporta Kawa Umer de. Sikînora rezî mîrî da welay esmê vanên êtemeyem. Rezê mîrî ew reze ku çendîn stran pê hatîne gotin û wesfa fêqî û dahatê ewî rezî kiriye. Her çende ev reze
گرێدایە بچیرۆکێکە عەشقێ ve گول سەردەمێ mêrnişîna badînan rastiya vê çîrokê hebû. Ay le 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 le, ay le 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 le, ay le le yar. Hivyote melkani zerke, da valay esme vanin eteme. Rezê mîrî dikevîte bakurê bajarê Akirê dîratiya kêmtir ji nîv kîlometrê ku dikevîte binarê Kelha Akirê ji layê bakur ve. Helbet ev reze ji kaniyeka kevnar û çendîn darên gwîz û hijîr û henaran pêk hatiye. Gelek caran hunermend û stranbêjên devera Akirê rûyniştinên xwe li ser evê kaniyê diborînin digel gotina stranan. Davalay eslavkin etemeyem. Hivyote melkani zerke, ay le 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 le, ay le 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 le. یادگاری گلکن. آره والله یادگاری گلکن گلک جو ده هنرمند و این دورین خوری کم مثلا هی که عایله خود گلدم از خوی کلو دویم دورین مخوری با عالم دزانی که هنرمندم او ده کوب مسترونه که بیجه دی استرونه که بیجه یعنی عایله دو کم بنوه تقریبا 9 عایله ایجا اج دورین نخوری نیوه که دو استرونه بیجن. شارازایên mêjo û folklorê devera Akirê wesa diyartiyan ku mîrê rewandis yan ku mîrê kore li Kelha Akirê hukm kiriye û nava evî rezîda eşqa wî dikevîte keça rezvanî piştî du jinan. Lewma ev reze bûye hêvênê stranên eşqê li Akirê. Me wî mîrî biryarek da gote wî xwedanê razî gote tu ya tu kiça xwe an deya min yon deya kurê min. Kabroy pê nexweş bû rabû bersîngê mîrê girt gotiye ez qebîl nakim kiça xwe deme mîrekê hitive em mîr bû min de çi faydê me dat. Wî xwedanê wî razî şevê biryar da mala xwe bar kir. مالا خو بار کرد و جا چل پشتا دوارا کرد چل پشتا گارشا کرد مالا خو بار کرد و چل سر عردی میری نمو حتی نو کشی چیت امروز دانی شوینه واری توش کردنه اف میره سردم 1800 حتی چلودویه 1840 نوی میر محمد پاشای رواندزی وی میره فرمان روای خو یان حکم خو ادکر کلا آمیدیه و کلا آکره. Rezê mîrî werzê buharê da cihê geştiyara ye herçende bi mulkê kenîsê hatiye tomarkirin lê xelik wekû cihekê dîrokî nas diketin û taybet xelkê Akirê gelek şanaziyê pêdibin. Lewma zorbey stranbêjên Akirê pesna rezê mîrî stranên xwe da kirîne. Kawa Emerdengê Emerîka قضا آکره دفرابین الخمی جنگارا داولای اسمی وانی هنر دکاره گلک تشتن سیر و بالکش با آفرین وک چیروکا و هنرمندا اردنی ماریا نیسان گوج پلاستیک و تشتن آویتی برهمان ده آفرینه و دخوازه بوان هشداری بده جواکه بو پاکرنا جینگه. ماریا نیسان هنرمەندی دانیشتووی ئۆردۆن لە ڕێگای هونەری سەرنجڕاکێشی خۆیەوە ئەرکێکی لە ئەستۆ گرتووە بۆ ڕزگارکردنی جیهان لە پلاستیک و هۆشیارکردنەوەی خەڵک سەبارەت بە کێشە ژینگەیەکان. ئەو دەڵێ کارە هونەریە دروستکراوەکانی لە پلاستیک ڕێگایەکی کاریگەرە بۆ وروژاندنی نیگەرانیەکان سەبارەت بە پرسە ژینگەیەکان کە کاریگەریان خستووەتە سەر خەڵکی ئۆردۆن و منداڵەکانیان و کۆمەڵگە و ژینگەکەیان. So my specialty is art. پسپۆڕی من هونەرە و هونەر وەک ڕێگەیەک بەکاردەهێنم بۆ گەیشتن بە جەماوەر. کارەکەم هیچ بربەستێکی زمانەوانی نییە. پێویست ناکات کەسێک بێت کە خوێندنی باڵای هەبێت بۆ ئەوەی لە کارەکە تێبگەین. هەموو کەسێک لی تێدەگات. بۆیە هونەرم وەک ڕێگەیەک بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی کێشە ژینگەییەکان هەڵبژارد. نیسانی یەکێک لە بەرهەمە هونەریەکانی لە تەنیش باڵاخانەیەک لە ئەمانی پایتەختی ئۆردۆن نمایش کردووە کە کارێکی هونەری زەبەلاحە کە لە ڕێگای زیاتر لە 2000 بوتڵی پلاستیکی و نزیکەی 1000 نایلۆن و زیاتر لە 150 بۆری نێرگەلە دروست کراوە. نیسان کە هاوڵاتێکی ئەمریکایە و بەڕەچەڵک عێراقیە
دەڵێ کاتێک 3 ساڵ لەمەوبەر بۆ یەکەم جار سەردانی ئەمانی کردووە جوانی ئەو وڵاتە سەرنجی بۆ لای خۆی ڕاکێشاوە بەڵام هاوکات دەڵێ بەهۆی کەڵەکەبوونی زەبڵ و خاشاک لەسەر شەقام و لە ناو سروشتی ئەو وڵاتەدا هەستی بە بێزاری و تووڕەیی کردووە. ئەو کە لە ئەمریکا و ئیتالیا لە بواری نیگارکێشان خوێندوێتی بڕیاریدا زەبڵەکان کۆ بکاتەوە بۆ خولقاندنی کاری هونەری. نیسان بە ئاماژەدان بە ڕۆڵی وردە پلاستیکەکان لە پیسکردنی ژینگە و خاک و ئاو و خۆراکدا دەڵێ بوتڵێک لە ناو سروشتە 450 ساڵ دەخایێنێ تا بە تەواوی لە ناو بچێت. So we have a cost for agriculture. ئێمە تێچووی کەشتوکاڵمان هەیە، تێچووی گەشت و گوزاریشمان هەیە و هەروەها کارەکانی خودی خۆمان تێچووی هەیە بۆمان. بۆ نمونە کاتێک بوتڵێک بەکار دەهێنین و پاشان فڕی دەدەین و بیری لێ ناکەینەوە، بەڵام ئەو بوتڵە دەچێتە ناو زەبڵخانە و لە ڕاستیدا لە ڕێگای ئیکۆسیستمەوە دەگەڕێتەوە بۆ ناو خاک و ئاو و پاشانیش بۆ خۆمان. ئێستا سەلمێنراوە کە لە خوێنی مرۆڤەکاندا مایکرۆپلاستیک هەیە. ئێستاش کە مناڵەکانمان لەدایک دەبن مایکرۆپلاستیکیان تێدایە و شێرپەنجە بەو هۆیەوە بەرز بووتەوە. ئەگەر گۆڕانکاریەک نەکەین ئەوە زۆر درەنگ دەبێت بۆ مناڵەکان و نەوەکانمان. کارەکانی نیسان لە 12 پێشەنگا لە وڵاتی ئۆردۆن و هەروەها لە ئیتالیا و یونانە نمایش کراون، هەروەها لە کەناڵی ئینستاگرامی خۆی نمایش کراون. هەموو ئەمانەش بە مەبەستی گۆڕینی بیرکردنەوە و ڕوانینی خەڵکە سەبارەت بە پرسی ژینگە پارێزی. نیسان داوا لە خەڵک دەکا خۆیان لە کڕینی بەرهەمە پلاستیکیەکان بە دوور بگرن و هەروەها پشتیوانی لە بانگەشەکان دەکا بۆ باش خستنە سەر ئەو بەرهەمە پلاستیکیانەی کە یەکجار بەکاردەهێنرێن. بەفراوی نووری، دەنگی ئەمریکا، واشنگتۆن. بینەرین هێژا لێدە ئەم گەیشتن داویا گەڕا خۆت ناو بەختی چاند و هونەرە ڕەنگین حەتانی گەڕەکردن هەر شاد و بەختەوەر بن.